Ćao drugari, ja sam Semir, Čupa trenutno se igra, a ja sam odlučio da vam snimim jedan kratki video. Naime, šta se je desilo? Sjedim u sobi, pripremam naravno materijale za iduće klipove i slučajno pogledam kroz prozor i ugledam patku i nekoliko malih pačića u bašti. Naravno, morao sam izaći da vidim, da vam to snimim, da jednostavno sa vama podijelim taj neki lijepi osjećaj koji mene je zaista obuhvatio. Naravno, oni se zadržali tu par minuta, ja sam ih snimio, nisam ih dirao naravno, a poslije toga su oni otišli dalje svojim putem. Tako da mi je zaista drago i ushićen sam što se desilo to da bukvalno ispred moje kuće u bašti dođu mali pačići i naravno patka. U nastavku pogledajte kako je to sve izgledalo.